Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Usiting MDC jong kamau kerwat konstituensi ubah kana sosyang. Ha kawat kabaar ha kasyiterik urumpang arah terapusan. Ulat hep kerteng kum ukertong jong ka National People's Party banyak kun biang yak election MDC na mau kerwat District Council konstituensi. Ringkat kajing senran lang jong kinong yalam bah khamat jong ka parti bat kinong kersyan ki jong u. Haba kran shigla pathai kubor ubah kana sosyang ulaong. Ba udang don ya kajing kermen ba unyo biang ya kajing job ha kani kenti. Namar bakum UMDC ulala ban pendep shibun kikam hapok ka District Council. Pa kajing sungu yaw blay ha kani kasngi kabar nikong jong punai Februari ba di kasitrik. Ngiyo ya kani galat ban pendep ban file ya ka iki nomination papers jonga kum kandidat jong ka parti PP. Pa kajing sungu ya kapor ka bau blay galam nga bat kamtam ayo ban mikmat ya kani ka arpusan makurat District Council constituency kaba ngalayo ban tre la ka jong ka banta nadu senam arja kendai bat hadu kan klimat bat kei ka bang yo mat ngiyai lenti kini ki senam na kemen sisa bangan yo ban mikmat na kan ka constituency bat bandon ang tripo District Council bat kajing sem kajing lap ka jonga bandon ang tripo District Council kalau bandon kam hadu kata-kata nga suthu ialah kejong ka kamram kumu MDC hakini ki sansnam rusnam but ki bangile na kabanta jong kari bat kajat menri kalapun hunjurut yang kumu we dukhot ubana ki laipo ngot ki MDC bangidon po kaying dorbar ngidon ya ki benta ki bang ya tei ya perkhat lang nak benta kajing bahaju kajat menri sansnam tam ngadon ha kaliang persyak lani lapun wandur ha kani kajuk banong kaliang yate nre kini kisnam ki bangadon po kaliang persyak kaba ngidon ki isu ngidon ki bill ngidon ki benta ki bang yakran po konsil nya menjurang bat kaliang sensyar bat kita kalong bangila wara sibon ki bill ha kani katem bat hakapor bangalong kumbuim bat hakai isi balai alam da iba penyat sing lalak ban penulong kini kibil ki badon kam hadu kata-kata ngasuh keman bat ngalasu hunjurut ba ngalayo benta ban penulong ya kibil kiba long kiba koridor nam takajat beriu ngadon mentah ni menturah kemat jung pajba ban mengintre mengi ya kini kam aingi ya kabor mentah sasisin borok si kata piang bakanas umla le namar umdo na kabor remata kumum disi nalor bangi train am takribu ka jag beri po District Council ngin pen sngawro ya ka sarkar ya ka parti MPP ka jungi ka parti ka bayalam ka sarkar po jela ban le si kamproide hangli po ka konstitusi jungi para po jungi ka district ki borok kuwai bat kiwi ki kam nginang le nang des kamat bat ngasuban ang bakum ki pajba jong ka ni ka konstitusi jong ka district tongin nom ya perkhatan ya kata-kata tin jali jongno dak ba penbi yangi haki jingkran bat ki tin blay bat tin ijat menriu bat kakam don ai kani kelong bang kwa bat pentemau ya paj ba nong susnong bangi ngidon mentah ke sarkar ngidon ni ba renik kumu emele udon lang ke sarkar ngadon mga kumu MDC jong ka NPP ngadeu try jong ka sarkar kipaj ba kini bantip syai ubar ni kusyong apo berenda uba karena susyong po kamratia kamrabam jong kani ka sarkar marakwa ban plan syai lara kipaj ba kisutu kimdei ban baklai kani kakabu namar kani kadi kakabu jong kadong tan lara ngila ban wara ikam peroi umdei nam ta jong bakanas kadi jong kipaj ba lara ngiwara ki surok lara ngiwara ki office ngiwara ikam peroi kadi jong paj ba umdon menu balong try ya kita kikam peroi kepada hilang ya barkai UBGP NPP Kongres SSPTP UDP upra ki yo jeng mentoi lang tan mar kata ngatarai
ladang ngim bakla kum kipa ba jong kemokurat kani kedi kakabuk siar na kamata jungi kemokurat ban pentulun susu ban state ikam peroi ngidang don sibun githong ban le kani kadong ta jungi ngidang ekran uci mensar ya ba person ngin haban perkharu kadong silang jungi stay kadang don kam sibun ngilai perkharu ki hospital ngilai perkharu ki blok ki school ti pet kumapo area mdulun don secondary school don high secondary school balai yo jingirap na kasukar pet ka area simulen jungi ong dok kum ta ter la ayang ay ka education department kadi ka bentak bangi habdon po ka council but don issue nomor ba ya ka lower primary school ladab IT no sa state government tingya perkharu te ki ay bangin le ngar perkhat kani ke education department ngan le yu khnam don jam perkhat ban exercise mudur ke bin le but wara ya kawi ka jeng ajumot shausi am bonong ba pet ngidon kam ban bu no da ki jing tho habi de bat ki kam ki ba fer ki bang ngi don hapo kabri nyotrap nyuskum khamtam ka kasils autonomous district council ka jungi ka jurisdiction jungi bat khamtam nga kwa ban yathu ifi ngilala ban wara ban tho ban permi da ki kot na ka district council ni pha ban le da ki research ya ki scholars lani ki nong wat binya ki nong tho kot kaba kentuk wat usim jong ka hima maharam usim barim usim ngap sim sing ladon hak jing tho balale research bala itu da ka district council but ya kani ka kot ngilada pelaj man khat pratrik jong benai sembar but kita ki research ki ba fer kita fix ki ba fer ban bo jing tho ya ka ritik resur ke jungi ki practices ke jungi kila don po district council mata bat kini ki jing tho kilong ki jingbo kum ki mau kodor ki ba ki pateng la pateng gintip ya ka ritik resur ke jungi ban kwa ban tu ipi lain po artli ki kot tang po ribnai nyubnai nyilala ban penmi tang season kot ya ka project ya ka research committee but laong ba hapor bangi pelaj itu kot ki professor na nehu but na ki universities na ki college ki institution ba fer ki ong ba 4 judon hari India ba hakajo ka jing pelaj kot research kabala poi seduk ki life ki kot 4 judon ki research hakajo ka por ringi tu council ngilala pan le kumta perkadi ke jing sarong bat ngamut banong ba ka ba kham koksan ka jing bu bet ya ki jing tho hak bede bat ki practices ki jungi ki riti ki dusur bat kam le ki jungi padon sibon nang te ban kwa banong ba ki ba kwa ban wat ban tip ya kita ki kot le po dis council nang tai ki kot phila ban thet na ki tu ki try ki nong penmi ki nong le research namar ka jing long try jungi kot ka syong haki nging su ai tang silak tingka tum kabai research ko jungki but ka jinglong try ka kot pat kalong na kabta juki kila ban bu hangno kat bakimon maki tan mar tang subon ba bangi ik ya kari budget beri de plan de kam hakani ka tem ka ba ngladon hapo kani ka discouncil ngam don Zimbabwe isu lara ki polok kin kli ule ayu karena sapo discouncil ule ayu nang takani ka dong than rei khamram jingi kum ki MDC ning kum siap ngide bon wara ki an ban matlan ya ka jinglok try khanda ko siap ka sensar sim ka sensar double sunong ka ding bube dun ti ya ki kur ki jaj ong no mata manswa ba sela wara da plan bill ngi pat nomor ba kay habat ka lineage ngi sutan sat no apo jong kan ka lineage ak ka ba mata ki kur ki jaj la itu da ka an umdisu banong ba kijat jungi suya benar kum kita kijat jung kita kiwi rika jat jungi menta kijat kasih jungi long pangkerpang la itu dak an hadu bau governor udahlah kemen sisa benong ba ngam julap benong ba kikur kijat kajat hapo jong ker India kinda itu dak an nri menta hang de po ka diskonsel jungi po keri ke jungi yaki kur jungi la itu dak an mana kani kikur bukan kikur ngala ada ai ya ka certificate la ka sanat kum gejing itu ya kita kikur la register po dis council bat kani kalong ba kino ki ba kwa ban bu jing tho ya ka kur la jong po dis council kenang ban itu no kila ban le no mata kila ban le jang te ban apply
bat kajing bu bej bu nanti ya kikur bakalalong dakaan umne ban sulet trumur kumikpor baladap bat kani kajing tangjat bat unta teter kadi banlong dakalenti tengah suman ang ba kumagini kepor mga wan paibeng ki nongkersan ki bait ki jonga nadu arajar katpra ngalayele election ngalaram arajar kakendai ngalajob arajar apply ngarem biang kani beli barang sudap menta kidang syania biang nga manong bato kanas hide ban yang menilai kani election bat menta kani kenti nakwa ban tu syai ba nganile na parti NPP bat abang ngile na parti NPP ngimi na ka kongres bat ngimi na ka kongres ni penyaso bat NPP namar ngidon ni kini kidaw nikong ni siapa baki leader lan kinoyalam junga kilong kemi kilong pa kisamla kilapos no ba imat kala de kapor benginya mi no na ka kongres mali penyaso no bat ka parti NPP ban ngala perkat ba ke ikan ngam sutu namar pardon jumut kum kata nda lapos ngo nda kilap yasong ya ta ya thir manong ba pej ka kongres ngini don hangni mentoy su MP kampoi su suno mata hapo mekelia jungi don su kibanang penklan kibantre na kapta ka parti banilam pej ba mata datang satang ka parti NPP ke banilam pej ba ya kejela la kalong haka roy kapar la kalong haka syongsuk syongsan bat borok benta jung gejing imjungi ngidon ya kanika parti sa kembala lais 6 le sela banong no kanika parti kanang yalam ya kanika sorkar yirum haka parti NPP bat da gejing telilang kawe bat ngai tuak ipi bang yirum haka parti NPP ngim don karnu kunu gejing babe ngidak kemen siya bang yo bandu kanika parti ngak kemen siya ban yo ya kinong yalam kum chief minister konat kisang ma ba person song kiwi kinong yalam ki basuto ya ki grassroots ya ki pajba ya ki jingdon kam bang suban ong ba kat bangi persang bani klan kat bangi persang ban le kinong kam ban ya perkat nam takadong katan la khot langingi ban ong ba tong ini song bani klan i ri bajat beriu kam dei nar miang suntur kadai ban long daki kam apat kan mau biang perlok baban it ribat jat beri kam dena remiang suntur kadena ki kam nakan mau kapor bang ilet ban ya kendu i governor nyilet ya procession jan daki 4% ban kerpa di governor badan ram ki governor ki balak lek ki wan hadu uni governor pementa ubadang sudap asan lane penlong an ya ki bil ki bang koridor bat ki bang konsantam ya kalawe jogari bagajak beru ban ngilalet omtang mengisong hatu po dis council omtang bangiong bangi ngidon hang tepo council re ngilet ban pensystem po jingalam jombo penyat niat man kasingi sepo raj bhawan bat mdei tang kata da kejing trilang bat ka sorkar Meghalaya balalam do konrat sangma bat preston bat singa bahalang bat kiwi bat ngasubonong ba kejing tristom kejongki nak benta ban pen jan susu kejingat delang hapadang jong ka desa konsel ka jungi bat jong ka sorkar hadu bangilala ban pen ulong yakini kibil ki ba konstan pitep ki kita kibil kum ka lineage act ka lineage amendment bill ka bangidang wara lalong act mata lalong an kum kala bill kiwi kibil ki ba bon ngilala ban penlong an bat pilat tip ki jing koridor hakini kibil mentah ki dormas nong kidon kita ki seng kenthailan seng lokmi kidon ki seng samla kabala itu dak an mata umde tang borok si kata kini ki seng ki bayarap ban pun bhai ka imlang salang ki sunong ka tau awna mata la itu dak an bat kani kalong kajing itu ya kajak beriu kajing itu bat kam tam mata ano pi ga landbill ka ba hakini ki snam la village register for this council land records ka bang idon te village ban apply ram apa ke bang kimtre rimental tre tang nak dokumen bang yo na po desa council ki bang kila tre ban airam pipan housing loan lan kino ki loan lan ki kiram pat kani ka jing sarong ya ka jabe wat kani ka jing pen scam ya ka jing long try jung ya ndaw hapo ka bri nyok trap nyos ko kam tam hang ni po ka council jungi bat nasuban ang bakalong kabang kambat kabang konsan do kata-kata bat ki benta ki bang ya kran hang ni
bat ki prolog bat khamtam pajba jong kan kadong thai kan ma wa banginum la ban ijri jat beri tang na surok nginom la ban ijri ban jat beri tang na ying na sem nginom la ban ijri ban jat beri tang haki social media rek ban ijri ban jat beri ngidi ban lek dak kam kinu ki ba don ke jingrang kakam nak bentar kajat beri kumnu ngin lek kita kam ngin haban perkhat kajat beri kabal se ngidon atmir lek se ke jingmal ada ngimpen klan daki ai ngimpen klan daki kam kanuk samata wan upai na kiwi ki jalan kiwi kiri wan bu hai snong wan sim wan lek ki kam ki po hang ni po jakaju rengi pot ki try ngim lek kata mono ban yo kam ban long try ya kita ki kam ki bangim lek ni apa sedang ni kami beredu ki ba ki de ki kam ki po lesela banong Henry kan lompat ke kam na ta ban yadai kajat beri nyem dei ban ailat ya ki mender ki ban rung po ke jala jungi bakin kam ya ki kam ki ba retru ni dei ban lek mangi ki kam ki ba khrab ke dei lek mangi kalong kum kinong ikmat kum kinong thawan bon wara ki an ki ba fer ban pan susu ngadang don ka jing angdot pat jing trang ba hakapur bangadang don po kaliang persya ngalawara ya kuwi ke jing keren ke motion banong ba ngidai ban dabu jing thok rentik lada pihak kan mau perlak ngala keren bagi ban bu jing thok rentik ya kiriti ki dustur jungi ong no ada kebuburam menta ka jing ai tin kha tin kurim ka jing ai tin kun kha mai kha hapok kadong kathan ko jungi ku bangi ju praktis na kapor ngidai ban don no da ki jing thok ki records ki babiang bandon bakal diskonsel ka ban itu no ban ku define no but kita berok kaya pedang ki por bang persang mundon basngap kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bagidon ki ei kiman ki bakongsan ki bagibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuwai tarik urampang arajar arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong